Motlatsa-mopresidente o ne a araba dipotso kwa kgotla ya bosetšhaba ya diporofense NCOP. Dipotso di ne di ikaegile thata ka morero o ka ga Eskom. Seno ke jaaka naga e aparetswe ke lefifi letsatsi le letsatsi ka ntlha ya kgaogo e rulagantsweng ya motlakase. Mabuza a re boto ya Eskom e tshwanetse ya tsaya dikgato fa e ka fitlhela go na le tiragatso e bokoa. Like I said, the board should evaluate exactly the performance. Why load shedding? Why these breakages? What happening to maintenance of this power utility? And finally take a decision. If a decision says there is underperformance, they must act. They must act in a way that will bring confidence and stability to the utility. Mabuza o tlotlomaditse boto e ntšha ya Eskom a re e na le bokgoni. We should refrain as a shareholder from interfering on a daily running of the entity. Honourable Member, now that we have appointed the board, I think we've done a good job. A board that is competent with all the skills. Motlatsa-mopresidente o ne a budiwa gape ka ga bogodu jwa mafaratlhatlha a Eskom bo bo bakang kgoreletso ya tlamelo ya energy. Eskom has analyzed all key national key point sites and is installing smart technologies and generation power stations. Helicopters and drones are utilized in isolated areas where criminal networks still target infrastructure. Mabuza o ne a gadikiwa gape ka ga kopo ya Eskom ya go tlhatlosa tlhwatlhwa ya motlakase ka diperesente di le 32. The rising cost of electricity definitely will impact negatively on the lives of our people, impacting negatively on livelihoods and making more or less everything to be more expensive. It is a situation that we would want to correct, and I'm sure we are going to stabilize the generation of electricity. In the short run, I think we'll be able to lower the energy prices by allowing more and more generation. Motlatsa-mopresidente o ne a tsaya dipotso tse di amanang le tlhabololo ya lefatshe a re baagi ba tshwanetse ba nna mo seraleng sa go swetsa ka lefatshe.